Nakajing penbana ke sorkar jela ya ke Mission Education Fu kum kesin jang banshna penbahaya ki skul sorkar haga jela kalau penlong yo ba powel soklat MDC ke Mount Raishan ban penpau ke jing sokya halor kani. Habakran sikilat pathai kubor haga nyotarik yo yang arja arpun rio uba powel soklat ulong bakalong aka ke basmur tenat bak sorkar ke don ye ke jing sokya halor ke puli puti da ke bakdopat bakala don ke jing le siliang ya ke than ke ba umikman. Ulang bak sorkar ketemu banshna penbahaya shispa prapotli ki government LP school hakeleng gejala hakajinglot ka shispa arpusan klur tam hindrai ka basngosi pat kalong bah East and West Khasi Hills district tang pratli ki school ki yo ya kanika lat jingarap kat baki wei pat ki district ki yo Khambun. Nolor kata ulang ru ba wat ha East Khasi Hills district ru ka yo tang khat khandai tli ki school kat baka West Garo Hills ka yo hadu lai phone ru tli bat ha West Janda Hills hadu arpo khandai tli ha ka bola benram baka sorkar ha baka mang pisa kariban pet ru ya ki wei ki school kum ki school deficit bat kum ju ru ya ki school ad hoc mang pisa ke sorkar aban sinala di mar-marmot ya ki shispa aprakutli ki government LP school ani ta ki lower primary school jong ka sorkar mo kenika lembaga penat Directorate of School Education and Literacy kala tender mo ban sinai kini ki shispa aprakutli ki school ani ban marmot ya baru ki LP school ki badan hagani ka jala ka jongi bat kat kum kenika tender ke bagi ada ban khot hadu ka ban penkut aka arp sautrik dung kapan kut anu arp sautrik tau benai arp sautrik benai April aja pun rio ngarsyam bagi ladon hadu sispa prapu teli ki school nang kini sispa anyo pupra ki dei ki government LP school kawai ki dei ka secondary school kawai pat ki dei ka higher secondary school dekat kum kini ka tender ke bagi lakon lambang ba kawai ka government LP school kaban repair le ban sna building thamai lambang hadu nyopolak nyopolak khat praja praspa prapunyo nyopolak khat prajar praspa prapunyo kawai ka school man penha ti nakamenta ka secondary school kawai ka secondary school kawai ka higher secondary school lambang nyopopralak khandai pun 2000 aspa sapupra kabamot ada ngi khen total baro kani kabaka khatanda katnan education and literacy kan pai syaka sispa arpusan klorie tam ya kata mo ti kai ko ko banong ne por ho sutanat ba kasokar ka simkhia man pen bhai ki school khamtam ya ki LP school mah balik ki update ke jogi dan dei kai ka bang ko man pen pau kan ka por ba kani ka jung thmu jung kasokar man pen bhai kani ki LP school kalong ba ka don ka ba lesi ka bang lap nong ka por ka ba ong nong gila barong ka le siliang mangala pet ba ne kini ki list jung ki school nei nang ko ban pau na kam ta ke Eastern West Khasi Hills district ha Eastern West Khasi Hills district kini ki school ke ban pen bha na ni ki ban yo kani ka fund national building kalong na Eastern West Khasi Hills district ki yo ang pratali na ke sispa prapo teli kat ba ka West Garo Hills district pat kayo adu life pratali mo ka West Giant Hills kayo adu art kundai teli nang ta ka district ka ba khamhe ka ba la dan aru muchua ka East Khasi Hills district kayo tangkat khandai ki district yo kan ka East Garo Hills kayo nyo Giant Hills khandai kan ta ter ka West Khasi Hills kayo pratali tikai ngok ka nang ka pol kalong ba ha Eastern West Khasi Hills district ka record ka bang layo nga kalong kidan hadu prahuway teli ki government LP school bat kini ki prahuway teli ki babun ki school nga ngalali keleng di ki school ki bala isne sisama ki badan kam hiban maramban badan kam ban repair den rei bali ba sarkar pat ka ai tang prateli apo West Khasi apo Eastern West Khasi Hills district hoi nga ka nang ka por ngam bisni ngam puhnya kini ki school baro ki bala yo mo setenat bagi help kena gini kena school ji kinyo ya ki building ki babiang mo kunyo chung school ki jungki te ngasui ba kadon ka ba mlong proportionate dia kambiaran kan ho ngim ka mangingin yo adu kata ka yan ka bagi ki district mo ki ba kham he dan ki ba kham bun ki school ten dai ka jing fair life para adu para perkhat mo ka West Garo Hills bat ka Eastern West Khasi Hills district ka Giant Hills ka yo adu ar kundai la kum nu ka so ka ban pet ke mo Kamongai fi ka Eastern West Khasi Hills district kadang adu
Rapoi teli tang frateli ngiyo ban repair. Ngas ngoba kadon ka mo ka jile sini kemat dalam sarkar. Nah tak arpan ngok ka pawan ke por ba kini ki school ki don ha ki snong mo tidak benda bi school ke bala seng de ki shnong la ni ki bala seng de ki balang ki ba hadi na bot pat mar bata slam ba kala shimti no sarkar nalor ji ki school ki don ru ki bi pat ki school LP ndi tangga Eastern West Kassil district ndi ha ki bi de ki district ki bala seng de ki shnong ki bala seng de ki balang ki ba pat di kita ki government school dan ki ba de ki deficit mo dan ki deficit school system dan ki ad hoc school ki ba bon le ki school changi shen nong dong ki de ki tai ki ba seng de ki balang ki ba seng de ki shnong ki ba ka deficit system ki ba ha ki ad hoc ting lawan bang la jukli ne ki deficit school deficit and school ad hoc ki shio atang ka tulok ka basu ka sarkar mo ka syarap sarkar nrai ki building pat ki haban tebi ti ba bon ki school ki deficit ki ad hoc school ki ba isni ba ki haban marambot hi de ki shnong de ki bor shnong ne de ki bor balang bakam ta ter tinggal kau pernah ada kepor pada ke sarkar ke lamang hadu nyo polak ya ka wek LP school nyo polak ada sna pelut ru sifau lak ka wek kamera layo adu nyo po layo adu nyo klik ke kamera nyo polak ada sna sifau lak ka wek kamera layo adu nyo kamera lagi ton ki school ke balesi ngam tharai baki LP school ke kamera nyo kamera mo LP school ni tapi tek ke kamera nyimpat don kami taki laboratory nyimpat don ki library bagi dia taki LP school kai ma ko mana nak balai ke sarkar bakala don kan di kapisah sispa do arpan keluar tam beli kam ailang ke ki building nak kam taki school deficit ke bang fi mene ki school ad hoc tola rakam hadu nyo pau mo nak ni kan nyo pau penmang lang kam jadi ki school deficit ki school ad hoc dan nak di nyo pau ai no school sarkar safola kalai pau ai no sikini ki deficit mo ani ki school ad hoc tola ke mai du saforu marchim no school sarkasan pau ai no ini school deficit ki school ad hoc arpo lak ru namar bakin makir kini opan panbhai ki school kiru ki ai kaju ke jing hikai kaju ke jing syakri bat ki resal le babon ki khamha ki resal ki bapa ki deni ki school ad hoc na school deficit nanga ya tu ya pi ba hadi bangala job FDC ki babon no pi ki school ki wan mo ki tiap bangi dan kendak kesai ke scheme na kilang KMC ki babon ki lawan ban ai ki application ban ai ki mebarna ku jung tho banyarap ne man pha na kam ta ki de ki school building ki ki babon na ta ki de school deficit school ad hoc ngalawan ka tu ki school ki de ki la jot shisha di ki snong man pha ro nyo kem dan fund hi bapli sarkaru kam yarap tinga semua kan ka por pada ka sarkar la adu nyo polak ki government school ko ban kentu ya ka sarkar kan ka por ya ka education bakat pilam kan ki school LP beri nak deficit pakum juru ki beri nak ad hoc aku berkentu ya kini ki school par kham tam ya ki snong ke baki don kini ki government LP school nyo polak macna ya ki school building ketika building ke bala biang pura ha ban bu ya ke building joka secondary joka upper primary lala nak kini nyo polak don ki college le ki ba ki seng college ki batang apo level da macna ke building tinggal ko ban kentu ya ki snong bat kham tam ya ki managing committee jok ne ki school maki ki de belong ki ba pe ngor mo ban fikir ban pe ba kinu ki ba yo ban snai ki school la kalong ki contractor cement ne ki group ne ki consultant ne ki company ki ba snai ki school maki managing committee bat snong ki de ban pe ngor khnang ba kinu ki ba yo ban snai ki school ki de ban pelok ya kan nyo polak tengka nyo polak tengka oh ni jadi kileman ngep tip ka jingtrai kalong honor kom ten rei aku man kentu yek tu ki tip na spangki building spangki baju trai ka kenya pelem kanang ba kanum dan kanu kanu ka jing mo ke jing dak thormor kanum dan kanu kanu ka jing sna tangdap yo ba la sang yo du nyo polak sna ki kamera patang ane lai kamera mo ini man tip ki pa ba ke de belong aware ya kan ni snong ke de belong aware ya kan ni ki kenhun bape kini belang aware kini kenang bakan di kanyo pula kan ni hok man pentri hok kat kumkin di ka sanction ka bala sanction ka sarkar ka ba kawi ka bang simene kalau nyo pula ka praja praspa pra punjo ka ko man kat pa du ya ka sarkar ya ka education ba hakisna ko ma pilam ru ya kini school deficit school ad hoc don lu ki school ki bala seng da kishnong ki bala yo opening permission ni kinang hak mai kata ka kenut ki private school kini school kelas syakri shipo Hasan Arhosnem
Handai kisnong kip siwi ya ketulap ke beling du kha pasnahi kat ba ke hikai pe ai kum ju kum ai kini government school dara ka sarkar ka don kan ki pisa pe lam sikini ki private school ki ngam ki school ba sang ki rushimet dai ki pasang de kisnong mo basang di kisnong ta ba ki berang hapsa bar hakum kita ki private school dan ki private system tama ki di school bar ki belayo ya ka opening permission di tahim ka ba pa ni kapor de naklem jonga bangam kwa bantuklan manu bansna de school manu bayo ikata ngim ka bantuklan ikata kajing ko nyo hay kalong ba lagum no kasakan pe lem ke mo kajing per hadu akusan lai po tali te ka kam soi hap te kam soi hap tinga kwa kasakan pe lem kata maka di ka kam jo ka state government ka ba le sikum ki no mat jongi ki badan ka assembly ki MLA ki jongi du ki di banyak keren ya kini bat ka sarkar kan kita menyiapkan maka government balik ka district kaji ke yotan ini mau ke daw ka gijing ke ba kemudian te nak lengan ko kamana kuble ru lesi kini school ki bela yoru lesi klai ka de ki testom ki managing committee ka de ki shikha ji kisang ban tep chaka sarkar ten dai nga ko apna ka por ba ki district ke jongi ki dan ki officer jakarta police mo dan ki subdivisional division officer ki patip kini ki school ki bajat ki babur ki managing ki la pha ki to ngatip babur ki managing committee ki snong ki la pha ka jing tho shaka ta poliputi ha ki district ki jongki ban pe lam ka school ki jongki ki kum kita ngai nya pe ki jing e be kendu ke kan daw ba kelong siam kan ni kan ba kada sebagai kam school hi ha kan ni ka budget session kan ni ka darbar mang tika ka berdap ngili i ha ka question and reply ha ka ba u ba lakman ramboi wari u menteri jaga tanah poliputi ulia tu ro ka jing keli belawan ra ada u report memin ya ka jing don ki post ki balai kan ki vacancy ha kaliang jong kini kai LP school kamot ha ki government LP school u menteri kata poliputi oleh tu ba ki don hadu ndrus pa anjo punjo teli ki post ki barang lain dan ni ka membuat ki noi kai ki badi bandon ha ki LP school ki badon ha ki district ki prepare na Eastern West Kasil District ki post ki balai ki don arp kundai teli kabomot ngidang dunan hikai ki LP school ki jongi sa arp kundai ngot te pila ban bedur ba arp kundai ngot kini kai kim don hakis lower primary school ki jongi kabomot ki dunan ki hadu arp kundai ngot te sai kata kalawai jongki kena school ki jongi mo menu marchimti pat ya kaji kai na kam tajuk ki ngalala ba ki don ki school ki badan hadu sispa arpo sispa lai pungut kena school kata ka lo LP school kini hikap gidan tang arngot kini kai kum kini kai kita sispa arpo sispa lai pungut ting kwa ben ketu kan ke pon nomor ba minister oleh jubab apa ka yim da wat hawa nyok jela bagi dan hadu endus pa nyo punyo teli ki pos kwa ben ketu kan ke por ya ka sarkar ya kata education bahkan belum nak gi exam ban pendap no ya kini ki pos ki balai habaro ki school government kusuk badan akan dikejela ke cungi ngi kita sibun ba kisamlah cungi ki belapas ya ke MTET exam mo ki belapas ya ke MTET ki belapas ya ke DLED mo ka nom jok saka kalau ki belapas ke DLED belapas ya ke MTET ki bapun kisamlah ki ba lepas ya ke ni te beli ba sokar pat kampen kloy man thungno ya kini kai ki badan ha ni ki lower primary school ke cungi khamtam ya akan ru na kamta khamtam nam ka Eastern West Kasil District kemalang pingal ya kenduk cibun ki school don ki school ru ki ba akan dikatiyo ko beradap ke ke school ka LP school government ka badon tang wi nu hikai utau nu hikai ulai atas fano choi ke school bakan ke school kan hap khang kamba lai te yo ai tanat ka daw mapat wan ki pan hikai ki ba le ni ka transfer anta ke don ru ki school ki ba ka school don tak shfongot ini hikai ki don armot don par school mo pibne ki betan chis patam ki na school kini ka betan tak armot tinggal ayo sngau ngala klinik ki officer Jakarta Poliputi ba kasoka kla persyang mo na kitu ki school ki badan kendiat ki na school ki badan sipo kasangon ki badan armot ni kai lara no chakwi ki school ki khambun ki kena tinggal ko apa sarkar kata Poliputi kan pek bene ay kani kan persyang kat bala ban state no ya kadi kajeng penkria ay kini kai dan di kajeng nyamber ki school ki baduna na school ba ki school kenang baki kena ke jungi nadu baki dang red kamtam e matale kedang lang senang senam mo klaya kemba amrai kal jung school kenang baki ni kena ke jungi kinum du mo ikwa ban aga ji kai na taki hap kena ke jungi nadu baki dang senang jok senam
kinyo je kai ka biang khana malasari skin la heru kin ka puli puci ke jingkai kan don lupa hakikat kan ngam ha ka jumut ke perkhat ke jumki Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishap plus F haka jingsom yeki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya